Ke Voice of the People Party ke lapan pau kejeng sengau bitar ya kejeng memsengap jeng ke Sokar Mekliat Democratic Alliance ke Baar haru kejeng ut kejeng nambah kejeng persya jeng kipai ba kamtam ya kipai Kristan ban pelong ya ke Cherry Blossom Festival hagasni ublai ke kerua bala pelait dau spokesperson juga seng u Dr. Baskam Merbo kalau ang bakani kamdai ke sin ke Benengkong bakani ke Sokar kala pelong program hagasni ublai hani de kipog badap ru kala ju pelong ya program ke bekom kini bat kam ju sengap ru dari penkendak wa dapat kejeng ut bakejeng persya jeng ki bebun nak kadang juga seng kala dawa baka Sokar ke ribat penkendak ya ke Cherry Blossom Festival ke Banlong hagasni ublai nak ban kedua ni bakejeng persya kamdai tangga seng PPP hani ki bebun kipat ba kentop ru ya ke JC jeng River District kala persya jur ya ke kejeng pelong ya ke Cherry Blossom hagasni ublai tak baang baka ketak sibun ya kejeng sengu kipai Kristan Haka juga poru nak kalian juga kasih Jantia Christian Leaders Forum kapan syai baka forum kamdan kejeng persya ya kejeng pelong tamasa jong segar jela ni ke kuak ban penskem bat keren syai baka si ublai kalong kasi ke bakut bat kentang nak kamtai kirung Kristan bat kibalang ke forum ke community bagi tamasa kinya baik bagi adenti klam kandu-kandu kejeng penwit bat jeng pentut kenang baka ni kalong ru ke bakan tiu ya kejeng songsuk songsengai jong jela kini kalong kat kem ke keruak bela phak do Reverend Dr. E.H. Khatkongo Secretary dengan KJC LF Shillong.